Saizi Rish Kamuge kuna wasichana alipeleka Mauritius na visiting visa. Ate mkifika airport mupewe entry, mutanitafuta ni mumemerekia Jeff Kuria uria at one point akoretwo agika interview na Rish Kamuge ni akorwo akiaria nawe gukorwo akiaria akenya aingi muno ni makorwo makiyumiria na ndeto ciegi muhiki uyu uria aingi ao makorwo makiuga mamumenyire kuhitukira ngumo yake nene ya ma interviews maria akoretwo agika makiria guku kwa Jeff Kuria TV eno so ngumo yake nene kugerera mutabo wa TikTok na ni ukuona mawoni ma Kenya ndio makorwo makiigua ati Rish ni akorwo akinyitwo Nilikuwa nimepata hapa kazi ya kwenda Mauritius, nikalipa 193,800,000 but hiyo kazi kukueko. Nikampatia 423,000 Kenyan shillings ili aende kupata kazi Mauritius. Lakini wakati alifika Mauritius aliambiwa haizi ingia kwa sababu alikuwa ametengenezewa documents ya tourist visa.